ki kubor nakaslem jong Longiing Hima. Kabenta ka manang kong nga so wa man ni thui phi man sedang yo school house na marja kerway na dunas class 11 but kita do berka hostel kajidon yo hostel long ka jingkar po kraw kam tam ki kmi pa ki waran sajang nga school joni bat ki kmi pa man sulong ro kajidon yo school di hostel kada orang nama pa an sibun ki kmi pa ko pa ki school kun ki no ba sulong ki hapren ke jing long khna ki bon ki ma ban shan ki ma ban yang hapren ke jing tan jo jing jing ba ki bon ba mi pa ban pai kon sha shnong rang ka wa ji jaw mat ban ni sok man shi bon ka jing stan ki ka long ka jing job sha mar man ka snam man ta snam as ta man ta ni pa ki na skol sis pa san po khandai ngot ki la ki ba priar ki matric man ta snam ru dan pa san khandai teman ka snam ki mi pa ki jo jenja ban pa ban wa skol hadin belajar di kelas 10 kam tam ki betul bandai ka science stream mari ka as ka dan do kelas 12 te mangas nami mi pa ki bislori asal balai film sedang no ka science stream but day no ma jing ai mesin bajung ki bangala pe jo na ga hadri snong ki ba marjan na do nong spong wa lang kanong tliu bar ka we nong sap kato we lang ko mbadal science stream balai pa ba na silang sharum na do pungkong tersat ini mau ngap marbi moflang har nyumen paron sensim ko wero ke school te halor gini ke baro ni ka management yung mau na school nga perkat ba mata usna mar jar karwe arajar arkowe au banai akas ni abus dang sensim markalong ke ek basat la ro yang ai advertisement na ta ginong ni kai science binai kai class 11 sensim batang ni kai ba apply gan chis pa lai phomot angai skam ba nin jo ke kai bobyang Badane balamba ka jingdam yung ane mentara senam ni pengkaya dan tang kanet ke hostel sipong udam tai kena kan tai bersipong kena senrang untuk hostel lagi wana yang kan katu kan naik isiat tang kena ada jong roman ke senam dengan absan rai pengor kiban wan ya ban kiban bagi bapten di pulai ki hak senstream kumalong mentang ipakharing piang nama lai pengor nama ka ratio hi di sa pe ka piang lai pengor dia nama baik kena bagi noi kai ro kadang ka standar bagi kadang ka kelas bagi noi kai kadang laban yo i kena kata kadang kata ice contact bagi kadang laban fokus ting simtang lai pungot balai dia bagi kambun pada saya yang laban sim asaksan ro laban ro pungot kinoi kai ko ma apply ro basis pa lai pungot e mentah te ni la lai ka zoom written exam mentah pangin lab yang zoom ka interview kato gane ti shortlist ki kumba renew ko department manang tayong sa kali sa school kinay kay man tayong tungo pra risk komod magadang subject combination subject in simbaro ito subject rin sim te sa kaway panginan lo baka subject ka ba kay computer markumbi i man tayo computer karong kam habaro kailan te kinay kay computer ni layo kay MCA armod man kas nam kami pasis pa sam khunda so sam pau karisol nimyo anda persan ma ba how can I join you shimi ni khna ba one ni way quick school ba film trip ni shimi kiro kana join special admission tang ba percentage one proportion do khna pau the last year one na proper nyo percentage mentang padiyo di top 10 na ba kempat mi ru khna ba one to school na ke one school di na do sedang yo boni khna ri one kelang di khna ba mi pa kala jenja pa ban like school di then the point tai ko ti kena kira nyelaban penbaik tu gitu. Maka jemput yang ini masang ke sekolah atlet jemput. Kapan engkau yang ada akademik kabalong atpar ke sekolah selong. Maka baru ibu ayah bangsa indur kita long di imyo kena. Te main kita badan boni kena baru ni kaman hari ngasam kami pam. Bagian buat setai kelong ki kena kita kelong di imyo ki kelas sah. Isang kita sekolah mau kemana sama arja kerway. Bakalong ke ege ko klaro saya bapin tip ba empat kamnya ra isang sekolah nursery class 11 itu senam bani yo lais pa ngudi kana ba si as pa ngudi kana hostel si pa lai pa wiri wan ye kajing don kajing kiu du sekolah ni man senam kada ko mang idang kinoi kai brong well qualified ba kar kom thung ni ni kai ya ai ki harim ba da interview ro chodong ni ai ki contract process senam Bagi kelong kiftar kaji kai biang kai ni ai biang ki sa asnam di ai counter solution badin laisnam kala biang lagi ber interview kli kana pada kana ban e ban ong ki ong ka biang
Thì sa thung permanent ini. Badai kalau kan ya jindan gini kai babiang, dia roy kading kiu juga sepuluh. Aduh mentang dalam kelas pak, mau kena kalau kai pada hostel, ban kiwan ya. Ban ni sekomando beni ban ong ban mentang kesenam ni hari saya orang kena kompas lajong ban sanakal, ban mentang kesenam ni sarah naik ke hostel saya kompas bersamai, jadi semi permanent building, dia tambah ya ke sekolah yang lah next year. Kerja kadang. Kerja tu aja Rangshken ni jangan do kalau mau badan tang 10 kilometer itu. Bagai jaka batmai se ya lah ban le khamha sibun e hage buat kinang di bantah. Kinong ni kai kamu mata haru mata life samut. Bat ke buat kena ki noi kai ri la benda ke masal ri badan tu ni ki badan masal ri bad. Na do nursery ro de maki ke bisim kelas. Ma khamtam ga ya ka no ka foundation ko bikin khambiang. Te kinai kai ko le konsol ri sim kelas na do nursery.